umegina kilo megina ma mara anya kilone Vincent Okelo one compa Acholi Group of Artists Association for the 8 districts of Acholi sub-region. Atamone wawinyo mabe mada kora ki kora lokpa mianwa makilone Okelo Samuel Sebe man latian mamawa ya chole mukato kama leng litara en itamone iwinyo luomo e chunye ba ni umere chung president ma Uganda ye atie ma obibino ni chi atamone ngato giere karuba kwili chunye ni kutim gin market man atamone teleba rubai miyo dok jom me wulo buka ni rubai poko singa en gere ka obiro ke tam inone ni maruba kwili chunye atamone mero goyo boko lwero kikan goyo boko lwero market nyego mo nyo chol chuny mo nyo kir chach mo luweng kaki tam mamega kubet peka instead mier ki konye mara ki encouraging en pian gino mo kanungur bawo yubo ger ki ngato mo wan dana pe watwer timo gi mo pian gigu duju matimo wulo bukanye ruba ngeo dok ruba ipoko chana tamone ka ngato mo gera tie ma ruba kwile chunye wano pe ki twer mo ken e wulo bukanye me wacho en ni yin pe twero yin pe romo karu ba wajo ne yan romo ko because wulo bukany ba karu ba wacho yes nobody can say no mon me ki tam ma mega ti wan ge wa mien wa Kelo Samuel Sebi wan gero boy goy ba lweri kome wan tamone wa encouraging yin pe wa dok wa romo discouraging yin ya yin pe twero ban ko wa twero tena ma no jem wa bi wor kor ki kor ana fo ma tek ma da mien wa Sebi ruot ruba kumeti gum atien wa be bye bye